bakunzi ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu baganze imitima yanyu. Ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu, abadusengera, abadushyigikira. Yesu Kristo abaho umugisha mwinshi, mushikare kuroranirwa muri vyose, ubuntu bw'Imana mushikare kuganza ku buzima bwanyu. Muri bino bihe byiza bidasanzwe za Pasika mushikare kubona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Uyu munsi udasanzwe rero ndifuza kubaganiriza rino jambo riri ku mutima wanje. Muri kino gihe cya Pasika bavandimwe, hari ikintu rikiri ku mutima wanje. Hari umurongo wanditse mu gitabo Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 cy'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14. Reka dusome ino 20 ya kino gice. Haravuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi ico tuzi tudakekeranya nuko mwepfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Umva, muri kino gihe cyo kwisihiza Pasika, reka mbabwire insiguro yoroshye cyane ya Pasika. Nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Abavandimwe, ndifuza ko dupfa kuri kamere zitugoye. Paulo yaravuze ngo tuzatugendana inkovu za Kristo mu mibiri yacu. Icyatumye Kristo apfira bose ni ukugira ngo abariho boye kubaho. Haleluya. Umurongo 15, icyatumye apfira bose ni ukugira ngo abariho boye kubaho binezeza, ariko babeho banezeza uwapfira akabazukira. Muri aya majambo abiri, muri 20 yavuze mu bintu bibiri bitandukanye. Ikintu cya mbere yaravuze ngo Kristo yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Ndashaka ko ubwira Imana ngo Mana, kuri uyu munsi, haleluya, ndifuza gupfa kuri kino kintu. Hari ikintu kikugoye, hariho kamere kugoye, wayizi, fatana dusengane nawe, ubwira Imana ngo Mana, muri iyi Pasika 2026 ngomba gupfa kuri kino. Ngomba kubaho nezeza uwapfiriye akansukira. Ngomba kubaho nezeza Kristo. Ngomba kumunezeza mu byo mvuga. Ngomba kumunezeza mu ngendo zanje. Ngomba kumunezeza mu buzima bwanje bwa misi yose. Ngomba kumunezeza. Haleluya. Ndiko ndiyumvira. Ngomba kunezeza umwami wanjye. Teraniye akanwa kanje. Ngomba kunezeza umwami wanjye. Icyatumye Kristo aza akadupfira ni ukugira ngo twebwe twoye kubaho twirata, twoye kubaho tuvuga ngo tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Ndakwifurije ko iyi Pasika 2026, haleluya, ubeho mu buzima bwapfuye, upfe kuri cya kindi kikugoye. Amen. Hari ikintu usanga kigoye ubuzima bwawe, hari ingeso usanga yergoye ubuzima bwawe. Umva, yisozeshereze yibwire, vuga ngo Kristo yaraje, ngomba kubaho nezeza umwami wanje. Bavandimwe, mureke tunezeza umwami, nico kimuhimbara turiko turacelebra Pasika, nico kinezeza umwami. Nigihe ubuzima bwacu mu byukuri, nigihe ubuzima bwacu bumeze gute, ubuzima bwacu bumunejeje, igihe ubuzima bwacu bunejeje Yesu. Ndakwifurije kunezeza Yesu. Amen. Mu Magalatiya igice cya 6 umurongo wa 20 aravuga ngo 2 umurongo wa 20, nabambanywe na Kristo, sijuriho ni Kristo ariho mu buzima bwanje. Ndifuza ko Kristo ari waganza ubuzima bwawe, Kristo aganza ivyumviro byawe, Kristo aganza mu buzima bwawe bwa misi yose. Kristo abari waganza ibyo nkora ndi mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera wa umwana w'Imana wankunze akanyigura. Ibyo ukora byose mu mubiri bikore unezeza umwana w'Imana, bikore unezeza umwana w'Imana. Yesu aguhumugisha, tubeho tunezeza wadupfiriye akatuzukira. Titubeho twinezeza bakundwa, titubeho twinezeza, ariko tubeho tunezeza wadupfiriye akatuzukira. Tunezeza umwami, dufe ku ngeso zitandukanye zigaje ubuzima bwacu. Hari ijambo Daniel yavuze, ijambo ryiza hano, igice cya mbere umurongo 8, yaravuze ngo maze Daniel agira imigabo mu mutima we uko twihumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa igiturire yuhire. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'ingone kugira ngo ntiyihumanye, agira imigabo mu mutima we wo kunezeza Imana. Gira imigabo mu mutima wawe wo kubaho unezeza umwana w'Imana wakwiguze, wagupfiriye. Haleluya, wagupfiriye. Ndashaka kuyibwire ngo mwami, naje ngize imigabo mu mutima wanje uko twihumanye. Mu gitabo cya Yobu
27. Hari umurongo Yobu yavuze ngaha mu gitabo ca Yobu igice ca 27 umurongo wa 6. Hari ijambo ryiza yavuze. Umurongo wa 6 haravuga ngo ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho uzokurekura. Reka kurekura gukiranuka, kugororokera Imana. Reka kubigore, gwanira kugororoka. Ukugororoka kwanje ndakugumije, ntabwo nzokurekura. Bene data, Yobu yahuye n'ibibazo bitandukanye bigoye cyane kwihanganira, ariko aravuga ngo ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Muri iyi Pasika ya 2026 ndashaka kubwira Imana ngo Mana, ngomba kubaho nkunejeje. Nico cyo kunezeza. Icyatumye apfira bose ni ukugira ngo abariho boye kubaho binezeza, ariko babeho banezeza uwapfiriye akabazukira. Baho unezeza Kristo wagupfiriye akazukuzukira. Baho unezeza Kristo wagupfiriye akakuzukira. Amen. Umutima wanje ntuzokwigera unyagiriza no kubza umunsi n'umwe mu yanje yose. Umutima wanje Yobu yarakavuga ngo umutima wiwe nta munsi uzigira umwagiriza ngo wakoze bino. Oya, ukugoroka kwaje narakugumisha. Umva, ijambo ry'uyu munsi ryari rihagaze kuri iyi mirongo. Paulo yabwiye Abakorinto, arababwira ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi cyatumye kandi cyo tuzi tudakekeranya nuko mwafiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Ndakwifurije gufa kuri iyo ngeso yakugoye. Uyibambe ku musaraba, ubwire Imana ngo Mana, ndanze ko subira kandi muri ibi nibi. Uvyatuza akanwa kawe, usenge. Haleluya. Ubwire Imana ngo Mana, ndanze kino kintu. Bene data, mureke tube abakristo bazima bageze ku musaraba. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi umunsi Yesu yabutashemo, ngo umuco wakira mu mutima wanje Yesu yarangerereyemo. Ndakwifurije ngo Yesu agerere mu buzima bwawe, Yesu agerere mu bugingo bwawe, Yesu agerere mu buzima bwawe. Icyatumye apfira bose ni ukugira ngo abariho twoye kubaho twirata, twoye kubaho twikubita ku mitima, ni ukugira ngo tube tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Iyo niyo Pasika ndakwifurije. Baho unezeza Kristo wagupfiriye akakuzukira. Yesu aguha umugisha, ugira umunsi mwiza w'umugisha. Ndakwifurije kubaho unezeza wagupfiriye akakuzukira. Turagukunda Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Icyatumye Kristo apfira bose ni ukugira ngo twebwe twoye kubaho twirata, ariko tubeho tunezeza uwadupfiriye akatuzukira. Ndasengeye uyu mukunzi uri kurankurikirana, ubuzima bwe, haleluya, ubuzima bwe Mwami bubeho bunezeza wewe, bubeho bunezeza wewe. Iyi Pasika idasanzwe ku buzima bwiwe, afata ingingo yo kugukurikira. Uyu atarakizwa ariko arankurikirana, ubuzima bwe, haleluya, ndamusengeye Mana ngumuhe umutima ujanjaguritse, haleluya, ubuzima bwe abuhebere Kristo Yesu. Amen. Paulo yavuze ngo sinje uriho, ni Kristo ari mu bugingo bwanje. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndakugumije. Mwami, uduhe kugumya ukugoroka kwacu, uduhe kugoroka icyo watubwiye. Komeze utugirire neza, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Amahoro y'Imana aruta ukomeye n'abantu bose ashibamira ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Amen. Yesu abahezagire.